Wow, kako? Brutalno, Tebra, kako to radi? Tebra top. Tebra, kako? Ovo je top. Bravo. Oh, fuck. Wow. This is actually under your budget. That's great. Yeah, and when you move in, Geico could help you save on renter's insurance. The walls seem a bit thin. Yeah, shall we move on to the next one? Kako si, dobrodošao. Bolje vas našao, dobro sam. Nadam se da će biti dobar. 言ったのダメだねダメよダメなのよあんたが好きで好きすぎて Halo? Halo? Ko je? Dobar dan, treba bi da vas pitam nešto. Pitaj me. Stojane, kakav si na dojenju? Pitam vas, ko ste vi? Stojane, kakav si na dojenju? Te žensko i muško, mame ti ga nabije. Koju si mi knjigu posle, bem ti sve živo. Jeli, jel ti stigla knjiga? Jebem li ti detence krvavo? Sad ga pumpamo. Ok, mislim da ne može više. I sad smo spremni, ljudi, da konzumiramo alkohol. Očija, šta radiš to? Isuse, sunce ti poljubim kao izano. A jedna pošiljka vam je stigla. Molim? Jedna pošiljka vam je stigla. Pošiljka stigla jedna u velikom kofertu 25 sa 30. Nego znate šta sam teo da vam kažem? Recite. Jel sapunjate mačora? Molim? Jel sapunjaš mačora, Stojane? Kako govoriš, bre? Kažem, jel sapunjaš mačora, majmune? Toyota Corolla, bonito como el sol y jala como un campeón. Tracción delantera, independiente suspensión. Toyota Corolla. Tremendo motor de larga duración.
ovaj kolač. What the fuck, kako, brate, kolač? Evo, čist materijalni svijet. Voziš bicikl, voziš i ostaviš i oni ti ukradu. Eto. To je čista ljubomora, čista poklepa, čista gordost od ljudi. Ko zove? Dragice, dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Mnogo dobro. Jel čitate knjige koje vam stižu poštom? Molim? Opalim te golim. Čo je bre ti? Dragicu mogu Da li dobiti. si normalan, aman, zatvori se vrat. Znaš šta radiš, pobugu ti se mol. Pa kako šta radim, pa... Ajde bre, džukelo jedna neskresena, pa ti da si imao roditelje da te vaspitavaju kako treba, zatvori se vrat. Ti ne bi to tako radio. Nego nisi imao ni roditelje, niti imaš porod, niti znaš za roditelje, niti za bilo koga. Imam dva pitanja. Jedi govno.